لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الحمد لله الذي بعث رسوله باللسان الفصيح وشعر المليح وجعل الدين الصحيح موافقا للعقل الصريح. لا عداوة بين الدين الصحيح والعقل الصريح أبدا. الحمد لله الذي أنزل الدين وأتم نعمته وجعل شرع كاملا. Barcha alamlarda yurtdan bar qilib, tarbiyalab, ne'matlab turishi, ikki dunyoning xo'jasi bo'lgan buyuk Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga har bir maqtov, ulug'lovlarimiz bo'lsa edi. Bu dunyo yurtida Alloh taolaning rahmati bo'lib yuborilgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlarimiz ham salomlarimiz bo'lsa edi. Hamda payg'ambar alayhissalomga ergan barcha sahobalarni, tabiinlarni, ham barcha musulmon qardoshlarimizga Alloh taolaning salovatlari, bizning salomlarimiz ham eng xayrli duolarimiz bo'lsa edi. Bu dunyoda adam bolasining ko'bisi boshqa biror kishining yaratuvin, muhabbatin o'zini e'tibor etuvin yo'llarga tirishadi. Aning uchun kishida ma'lum darajada tirishadi. Ertan turib, ishga borib, nasharlik rizo bo'lsin deb tundan qayta umuman aytganda o'zini jallamisha kishi mana ishli, ya'ni boshqalarning bizni yaratuvlari bizni qaytarda ham biz buning uchun burishimiz. Lekin musulmon qardoshlarim, bar shunday buyuk zot qaysining yaratuvi, qaysining bizdan rizo bo'luvi bizning uchun tag'indan muhimroq. Unda bo'lsa endi Alloh taolaning muhabbati, Alloh taolaning yaratuvi. Biz buning uchun ko'proq o'ylarga, fikrlarga qo'shilishga tiyishmiz. Ne uchun? Chunki bilib turamiz, Alloh subhanahu va taolo bu dunyoning xo'jasi, Robbisi, bizni borliqqa keltirishigina tugul, shu vaqtda tarbiya etish, rizqlantirishi buyuk Robbimiz Alloh subhanahu va taolo. Hamda agar endi Alloh taolo sizni yaratsa, bundan da yaxshiroq baxt yo'q. Ne uchun? Masalan, Abu Hurayradan rivoyat etiladi, Payg'ambar alayhissalom aytdi, qudsi hadisda Alloh taolo agar biror odam bolasini yaratsa, biror kishini Jibril alayhissalomni chaqirdi. O'ylab qarag'iz. Farishtalarning eng zo'r, hurmatli bo'lgan farishtalarni chaqirib aytdi: "Ya Jibril, men haligi odam bolasini yaratdim, senda yaratdim." Ham Jibril alayhissalom itoat etdi. Ham Jibril alayhissalom tushi boshqa farishtalarni jiyib aytdi: "Ya farishtalar, ya ko'kdagi bo'lgan maxluqlar, Alloh taolo haligi odam bolasini yaratdi, sizdan yaratdi." Ham so'ndan so'ng Alloh taolo aytdi, Payg'ambar alayhissalom aytdi, ham bu kishiga dunyodan emasda qabul yozilgan kishilar uni yarata boshlaydilar, kishilar uni hurmat eta boshlaydi. Hamda ikkinchi bir hadisda belgili bo'lgan rivoyat Abu Hurayradan rivoyat etiladi. Bu hadis Alloh taolo narsa deb aytdi: "Agar men odam bolasini yaratsam, narsa deb, u narsa so'rasa-da shuni beraman deydi. Mendan yordam so'rasa, men unga yordam beraman." Shunga ko'ra musulmon qardoshlarim, bu bizning uchun eng zo'r maqsad Alloh taolaning muhabbatini, yaratuvini erishuv. Hamda shunday so'rov turgan mumkin. Na Alloh taolo meni yaratadimi yo'qmi? Ani nechik bilib bo'ladi? Ani biror menga alomati, priznaklari bormi yo'qmi? Shunday so'rov turgan mumkin. Hamda bunga va'zda shu alomatlarning bir nechasini aytib ketasim keladi. Ham birinchidan, agar Alloh subhanahu va taolo adam bolasini yaratsa, biror kishini yaratsa, Alloh taolo uni to'g'ri yo'lga kiritdi. Alloh taoloni islom, ihson, iymon yo'lina kiritdi, ya'ni hidoyat beradi. Shunga ko'ra kishi agar dindan, Alloh taolaning kitobidan yiroqlagan sayin, Alloh taolaning muhabbatidan yiroqlayadi. Чем больше человек отдаляется
от религии, от книги Аллаха, тем дальше он отдаляется от любви Всевышнего. Һәм кемдер уйларга мөмкин, әйтергә мөмкин, нәбит дигән дустым бар, күршем бар, таныш кешем бар, ул ди яхшы квартирада тора, самый лучший районе живет, яхшы машинасы бар, байлыкта тора, ләкин ул динле түгел, динсез. Шул вакытта мин мусульман диләрсә, квартира снимать итәм, трамвайдан бирим, һәм шайтан килә дә әйтә диләрсә, Аллаһ Тәгалә аны ярата, сине яратмый. Һәм башкалар, яисә вәсвәсә кыла башлый. Может быть, счастье не в религии, һәм башкалар. Юк, алай түгел. Ни өчен? Чөнки иң зур ниъмәт, иң зур бүләк, иң зур байлык ул иман байлыгы. Һәм кешенең бай дәрәҗәле булуы әле күрсәтми Аллаһ Тәгалә аны яратканын. Бәлки киресенчә Аллаһ Тәгалә шушы мал сәбәпле, шушы дәрәҗә сәбәпле әлеге кешене сыный, испытывает. Либо киресенчә вообще юлдан биздерә Аллаһ Тәгалә шул мал сәбәпле. Һәм мисал итеп китерә алабыз. Фиръаун иң бай кеше иде. Фиръаун. Ләкин Аллаһ Тәгаләне яратмады, бәлки Аллаһ Тәгаләнең дошманы булды. Шуңа күрә дә мусульман кардәшләрем, иң зур байлык ул иман байлыгы. Һәм бу сүзләрне, бу кагыйдәләрне халкыбыз арасында, үзебез арасында, балаларыбыз арасында таратырга кирәк, сез молодежь. Ни өчен? Чөнки соңгы көннәрдә күреп торабыз, социаль сетях безгә нәрсә нине ачмасаң, нәрсә турында сөйлиләр, акча турында. Ты должен месяц сколько-то заработать. Там финансовый рост должен быть, еще что-то. Без этого ты не будешь счастливым. Правильно? Юк, алай түгел. Шуңа күрә дә балаларыбызга өйрәтергә тиешбез. Һәм без моны әлхәмдүлилләһ ишеттек, әбиләрдән, бабайлардан. Һәм алар да бездән ишетсеннәр, я улым, иң зур байлык ул иман байлыгы. Һәм шуңа күрә дә Абдулла ибн Мас'удтан риваят ителә, Абдулла ибн Мас'уд әйтте. Аллаһ Тәгалә ди, бу байлыкны ди, дөньяны ди, яраткан һәм яратмаган кешегә бирә ди. Ләкин ди иманны Аллаһ Тәгалә яраткан кешегә генә бирә. Һәм ди әгәр Аллаһ Тәгалә берәр адам баласын яратса ди, аны иманлы, динле кыла ди. Бу беренчедән. Икенчедән, әгәр Аллаһ Тәгалә икенче аламат, тәвәккүл признак. Әгәр Аллаһ Тәгалә адам баласын яратса, Аллаһ Тәгалә әлеге адам баласын төрле гынаһ булулардан саклый. Һәм моңа мисал китерә алабыз. Пәйгамбәр алейхиссәламның тарихын карасак, күреп торабыз. Әле Мухаммад алейхиссәлам пәйгамбәр булганчы, Аллаһ Субханаһу Тәгалә аны төрле гынаһ булулардан саклый. Риваят ителгәнчә, пәйгамбәр алейхиссәламны бер вакыт теге сарыклар көткәндә, дуслары шакыралар, ди. Ничек по-русски говоря, развлекаться, да? Пәйгамбер алейхиссәлам төшергә теләгән иде, ләкин аны югалта иде. Тагын төшә, аны югалта. Шулай итеп ул белде, бу эш начар икәнен, һәм аны калдырды. Шулай итеп, әгәр Аллаһ Тәгалә берәр адам баласын яратса, аны төрле шушы гынаһ булулардан саклый. Һәм шуңа күрә дә, кардәшләр, әгәр берәрсен дустымы, туганымы белән гынаһ кылырга чакыра икән, һәм синең аңа күңелең ятмый, синең анда барасың килми, әлхәмдүлилләһ шакланырга кирәк. Значит, Аллаһ Тәгалә сине нәрсә ярата. Һәм Имам ат-Тирмизидә шундый хадис китерелә, Аллаһның Нәбисе саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтте: "Ида ахабба Аллаһу 'абдан хамаһу дунья, кама ядаллу ахадукум яхми сaqимаhu al-ma." Әгәр ди Аллаһ Тәгалә берәр кулны ди ярата икән, ул ди Аллаһ Тәгалә әлеге кешене, адам баласын дөнья ләззәтләреннән саклый. Уйлап кына карагыз. Дөнья ләззәтләреннән Аллаһ Тәгаләне саклый. Һәм Пәйгамбәр алейхиссәлам әйтә дәвам итеп, ничек ди сезнең берәрегез шушы ширле булган кешене су ишедән саклаган кебек. То есть представим, ширле кеше су ишергә сорый, теләге бар, сорый, сусаган, күп итеп сорый. Ләкин без беләбез, суны күбрәк эчсә нишли бу? Үлә. Шуңа күрә дә без аны нәрсә? Аннан саклыйбыз, тыябыз. Шулай ук дөнья, әгәр ул, ничек әйтергә, пропорция правильно булса, ул сиңа файдалы булыр. Ләкин аңа бирелсә, нинди матур булса да, ул сине алыштыра. Өченчедән,
Üçüncü alamet, eğer Allah Teala birer adam balasını yaratsa, anın xulqын o'zgartir. Masalan, bulurga mümkün, elib dinga dikli musulmon bo'lgancha qoyibirlarimiz balki qoqaroq da bo'lgan, takabbirlarek da bo'lgan, tim более aytamiz, shovqin bo'lgan, shundan bo'lgan, degan qoqaroq da bo'lgan. Lakin dinga kiruv bilan alhamdulillah takabbirligini bitiradi. Kishilarga yaxshilikni tilaydi. Gerçekten patriarsi, usulünün artılan kovcikmin, belki gafuydu. Peygamber Aleyhisselam öğretken şey. Şu an yok mu? Naşu ışraqda eğer görüp durasın, Allah Teala senin xulqını yaxşı yaxqa o'zgartayken, şatanlara kire Allah Teala seni yaratayken. Hamile şuayb Cabir radıyallahu anhu'dan rivayet ettiler. Peygamber Aleyhisselam aytdi: "İnna Allah idha habba ahle beytin adhala aleyhim rifq." Yani Allah Teala eğer birer indi gayle azalarını yaratsa, onların ko'ngillarına iyilik bilen yumşalık kirdi. Hem imanlı bo'lgandan so'ng Allah Teala adam bolasin türlü sınavlar bilen, meşakkatler bilen sınaydi. Hem kardeşlerim biliriz, bu dördüncü alamet. Eğer Allah Teala birer kişini yaratsa, anı türlü sınav bilen sınaydi. Kimnedir boylik bilen, kimnedir ağırlık bilen, kimnedir mesela derece bilen, hem başka yerler bilen. Hem bunun uğrunda Allah'ın cisi sallallahu aleyhi ve sellem bulay deb aytadi: "İnna izamel cezai inna izamel bela." Dürüstlükte değil, ecir savab sınavının kulemine qarab berilir. Ve inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Hem de Allah Teala eğer birer kavmini, halkını yaratsa di, Allah'ın işi di, sınaydı. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ. Hem kimdi, şu sınavdan sonra Allah Teala'nın takdirine riza olsa, Allah Teala onun riza oladı. Kimdi aşılansa, karşı çıksa, işler bir arzu. Fakirlik geldi, işler bir malayım oldu, hem başka yerler aşılanıp girse, Allah Teala o kişiler şuay aşılı olur. Hem şu an burada, eğer biz yerlerin İngilizce okuyayken, biliriz bu Allah Teala'dan, Allah Teala bizden sınıy, Allah Teala bizden unutmadı, hem bu alamet olup durar, Allah Teala bizden yarattığına alamet olup durar. Hem ikinci alamet, şu son alametle iskatışırı getiririz. Eğer Allah Teala birer adam balasını yaratsa, Allah Teala onu bu dünyada cezalıydı. Cezasın kıyametke kaldırmayı, kişittirmeyi. Mesela birer günah olsa, o adam balası bile şu vakitten kadar şu günü neyse cezası gelir. Какой бы грех ни совершил, в тот же день приходит ответ. Алай булай бит, булган мөмкин. Haminde bu neseye ko'rsatdi, Allah Teala bu adam bolasin yaratgani uchun kishi gunoh qiluvdan to'xtasin deydi. Чтобы не продолжал дальше. Ne uchun? Chunki agar u gunoh qilar, bir nida jazo kelmay, bu adam bolasi unutib qo'yadi, gunoh ustida gunoh qilar, ham qiyomat kunida baribir javob bergan to'g'ri kelar. Agar endi Allah Teala bu dunyoda jazosini berar ekan, alhamdulillah, endi kishi shotlanlarga tegish, Allah Teala amal iskan ishda, ya adam bolasi to'xta, Allah Teala'nın dinine, Allah Teala'nın hidayetine kelib qaytib, Allah Teala bu kishiga bu kishi uchun qo'shiladi. Ham shu burada belgili bo'lgancha eng gunohli zot iblis Allah Teala'nın narsa va'da etdi. Jazosini foydab ko'rsin deydi, qiyomat kunida. Shu burada Allah saqlasin. Ham endi Allah subhanahu wa taala onun rahmetine, Allah Teala'nın yaratuvuna barchalarımızga da erishishga nasib etsin. Hamda bu so'zga istab tamom aytasim kelaydi. So'nggi vaqtlarda ko'rinan aytishib bizning musulmon qardoshlarimizni dinning anglov darajasi. Qay bir xotin-qizlar masalan storieslarda nelarda qo'yalar, kishilar ko'rsin deb kishining muhabbatini yaratuvini izlaydi bu. Ham o'z fotosini qo'yib, ostdan yozib qo'yadi. Bu vaziyat sunna. Evet. Lakin bilirga tegish biz. Kimning muhabbati bizning uchun muhimroq? Kishilarningmi yoki Allah Teala'ningmi?
Hem şuna göre de Peygamber Aleyhisselam aytdı. Kimdi Allah Teala'nın rizalığını izlep, kişilerinin rizalığını kaldırsa değil, o vakitte Allah Teala şulay kılar deyip bütün kişiler ona riza bulur. Onu yaratır deyip. Hem kirisince kimdi kişilerinin rizalığını izlep, Allah Teala'nın rizalığını unutsa, Allah Teala'nın rizalığına ihtibar etmese, halkın karasa, Allah Teala şulay işler deyip, onu kişiler de yaratmaz deyip. Şuna göre de Allah Teala bizge dinni dürüst edip anlamını, onun yaratımına erişmeyi nasip etseydi. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وبقية الصحب والتابعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أعراضنا واحفظ نساءنا ونساء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.